Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku si Azman Kumel Mahankam Suisi News akan Basilan TV. Nambuak lela tinimbak si Barangay Nawasa, Lamitan City. Kilalehom bisa lelayan kau ni alu ukam mius banen atau akan me bagay ni. Demikian ang sisalong isab ng buwa rider mahibain posak motolin si Barangay Begang, Isabela City. Gaya sa ako kusisuyan ko itu bang sine may ainin pega pinatek information pito si kite sumagwa nen agadagang bi balita te mapasunuin bang pain kite bi makahati sa tapatihan te mukaam hilabu ko may ngalabas si bing lumaku pagte kasi ako may habalinin at tagal suisuinin magtos ko pito nga kahankaan pe katawhan ko masi ini nagadagad bi may kahalan dalam lahat basilan bang ini mo matagin lubang ini ni pain maghapen dalam lahat basilanin puas billahi dakay patamang bi mag-follow kami si page te do ka Facebook atawakan happy ka map YouTube channel te si News Yakan Basilan TV channel si YouTube mag-subscribe ka mlai pe arakala ko ko ta pag-upload si Facebook si YouTube magtas pag-uploadan kun supaya kam gi tarasa atawakan gi kam taamban si balita te to dalam Basilan. Wasbillahi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malapas daw ito. Kung kita ujud kita o may ama palagay. Kung kita ujud lekas may bagasan bang kita hindi bisa ngalabas di rumah. Ini lah may kunso. Kadari usam patapukanaan eh. Dito kita. Angkat. Motor.
ya.